Rudnik antracita Vrška Čuka ima geološki najstariji ugalj koji se otkopava u Srbiji. Filter antracit je proizveden upravo od ovog jedinstvenog prirodnog uglja bez hemijske i termičke aktivacije i uspešno se reciklira, što je njegova prednost u odnosu na druge aktivne ugljeve. Vrlo je karakteristično da kažem da ovaj filter antracit ispunjava sve uslove propisane evropskim standardima N12909 koji karakteriše antracit za prečišćavanje voda za ljudsku upotrebu. Sa aspekta kontrolisanih parametara je zdravstveno ispravan i takav može da se koristi u tehnologiji za prečišćavanje voda. Znači, mi imamo sertifikat od Instituta za javno zdravlje Batuta. Problem je što za sada nema postrojenja za proizvodnju filter antracita, pa se on ovde proizvodi ručno i u malim količinama. Tržišni potencijal je veliki, sve započete aktivnosti vode ka ostvarivanju osnovnog cilja, a to je čista i zdrava voda za budućnost. Danas je ljudima u svijetu dostupniji mobilni telefon od pitke vode, a mi proizvodimo ugalj koji čisti, znači zaprljanu i zamašćenu vodu i pravi od nje čistu vodu. Do sada je prodato 157 tona filter antracita. Ciljni kupci su vodovodi u Srbiji, bazeni za kupanje, industrije i rudarstvo. Ovo pilot postrojenje je u Zaječarskom vodovodu, gde se nadaju da će primjenom ovog filtera značajnije poboljšati kvalitet vode. Antracit i svi ugljevi predviđeni su za korekciju prvenstveno organoleptičkih osobina vode, znači za popravljanje ukusa i mirisa. U 2017. godini u rudniku planiraju da proizvedu 10 tona filter antracita, ali ako se izgradi postrojenje, može se proizvesti mnogo više. U toku su dodatna ispitivanja i istraživanja za filtriranje drugih nečistoća, a po dobijanju tih rezultata proizvod će biti patentiran.